WZ 540 on your radio. Oras tayo na alas 9:30 tirabii. Bueno, iti da ito agundaway. Intay man nga ro di basa. Ti maysa pakarikutan. Ngayon patulod ti maysa apagayam. Daytoy ket manipod iti pagayam akayat na ti paawagan itinagan a Bogard. Kastoy man tikunan ni pagayam a Bogard. Naimbag nga oras yo manong June. Kastamat kadag iti dumdum nga iti programa yo. Ilingad nak itinagan a Bogard. May sa a security guard. Ayos Agbagay a Bogard security guard. 35 years old. Kaya't kumamat ayuman kada kayo ti pakarikutak. May papanday to'y iti asawak. 2 years kamin iti asawak. Awan pa'y anak mi aging gaita. Saan na may papan iti kinaawan anak mi ti pagparparikutak, no di ket ti ugali ti asawak. Saan kumamot aparikot dahitoy? Ngem sobra nga minen. Ano daduma ket isubayen ti pakay baba inak gapo iti kantsaw dagiti katrabahwak ken daduma pay ama kaamam mo kanyat. Di bakit ko ngamin manong June di na kaya ti maisina kanyak ha? Si kaman la ti asawa kayat na masinaan. Kanayon asurot-surot iti papapanak. Dayayayam. Uray iti trabaho. Diyak maawatan no apay akasta isuna. Numapanak ag trabaho, panawak iti agsapa iti balay. Ngem no mumalmalaman, umahay iti pagtrabahwak. Ket no damagak no apay, kunana, kailiw nak. Ibagakmet nga urayan naklat ako man ijay balay iti panagawid ko. Tami na lumakmet nga agawid. Ngem di na kano malabanan tirik nana, no kailiw nak amakita. Wow. Maawatakmet kit di damo. Agyamyaman nak pay nga rod. Taamok. Ken mariknak nga ay ayatin nak unay ni bakit ko. Ngam aginal daw meten akastati aramid na. Ta imbes ko maasumangpet ak ijay balay iti rabii ket naluto ko mantikanen mi. Saan ta syempre agiddan kami nga agawid. Ket marabyan kami ta medyo adayo ti trabaho iti balay mi. Ket ti pay dakes na iti kastangar aramiden na. Magastusan kami iti pasahin na nga umay ka nagsubli. Kinasaritak ba't nga anusan na lakuman nga urayan nak. Kat insarding namot iti 2 days. Ngam kalpasan day ta, nagsubli man iti sigod nga aginal daw. Kantsawan dak pay nga rod dagiti kakadwak. Tano sumangpat ni bakit ko kunada. Adan ti sundom. Deda duma ang awendak nga. Adamang birbirukin ka a chicks. Magkitahan ni bakit ko. Kat mo pang rabi akmet. Makipatpat nagkanyak iti trabaho. Pinanunot ko asiguro maboring wenno malmalday ije balay mi tagmay sa. Isungay na yabak ti ading ko a babae a makipagyan ije balay mi. Nakaangas ak basit.
tadi meten umay. Ngam 2 days lang, dayta. Every 2 days After 2 days, agkaara umay manen. Nagbakasyon idi ni Antina ang naggapo Baguio, dito lugar mi. Ket kayat na nga ayaban ni bakit ko nga agyan ije Balayda, ije Baguio. Tawan kano katulungan da. Kinasarita nak ni bakit, ket kayat ko tako nakbareng no madayo ket malabanan na tiriknana. Ket iti panagsubli ni Antina ije Baguio, simurot ni bakit ko. Kunak ni bayaten ta dayo ti ayan na. Ngam after 2 days. 2 days nga talaga. Simbang pet ni bakit ko. Dinamag ko no apay. Tamangan ko no adala umay na alaen. Nga magsangit mutten ako na adi nakabaalan amaya dayo kanyak. Masurunak amaasyan ken kuana. Tinawagak ni Antina. Ket masursuron mutlaeng. Tadi na kano maayayo ni bakit. Ngagyan iti uray may sabulan ije Balayda. Inakit kano siningir ti pang 2 days asweldo na. Anagyan ije Balayda Antina. Tapamasahin ang agsubli. Ket ko na ni Antina, kurang pa'y apagpliti na. Ngagsubli dito'y ayan mi. Iso ako na nga uray agyan iti 1 month. Ngam talaga adi na kayat. Iso nga oray masuron ni Antina, inikan nalata iti pagpleti na. Iti may sangal daw, ada nagi-offer kada kami nga agkakatrabahuan iti mayat nga oportunidad. Agabroad kami kano iti Japan, ket tulungan da kami. Kayat mimat nga agkakadwa, tatsan sami daytan, amang pasaya at kumamit iti biyag mi. Kinasaritak ni bakit ko ngam di na kayat. Kinasaritak iti husto. Ket impakawat ko ti amin para matlaan kada kami ti aramidag. Inayayok agingga anagwen. Naragsakanak. Ket dagos ang nagsaganaak para iti training mi para iti panagabroad mi. Makabulan kano ti training mi iso nagtulag kami kini bakit. Ngagyan pay lang iso na ije Balayda nanang na. Napan kami nga rod ije Manila para iti training. Ngam after 2 days, tinmawag ni bakit ko. Agsangsangit ket ko na nga agawid kan. Kinasaritak manin. Ako na nga aganos ka pay lang bakit. Ngam saan nga agsardeng nga agsangit. Kunana pa'y ano amuna ko maije Manila, ket isunti umay. Gapo iti suron ko, inidep ko ti cellphone ko tapno sardengan nak nga awagan. Jack in on iti 5 days ti cellphone ko. Ket idi may kalimang aldaw in on ko. Nakigtutak. Adu mo ti agsangpot at text ko. Idi basaek. Text da katugangak. Ngay bagbagada na ospital ti asawak. Ket papaawiden dak. Nagdanagak. Takunak no anyan ti inaramid na iti bagina. Gapo iti manunga aldaw adinak nakasarita. Kapilitan. Nag-back outak iti training mi. Ket nagawidak. Idi sumangtutak. Addan ije Balayda katugangak ti asawak. Na ospital gayam. Tamano nga aldaw asan anang nangan. Masurunak amaasyan ken kuana. Jak maawatan no apay akastoy ti ugali na. Ket manipod idin. Jakon ginandat pay ti umadayo. Nagsubliak iti trabaho kas security guard. Ket kas iti sigod. Umay latta ni bakit ko iti trabaho. Saan mo't kid din nga inaldaw? At least, every 2 days itan. Talaga 2 days Ano sa ko nakasta? Kunapay nga ro dagiti parents ko. Ubing-ubing ni bakit ko. Awan mo ti amok agapo nang agkasta. Tawan mo ti madingar aramidag. Balakadan dakman. Anya ti rumbeng nga aramidag.
Ito'y pagayam mo, Bogard, a security guard. Daytaman nga ro dati pakasaritaan ni Bogard, papagayam kaharana. Problema kini bakit na nga every 2 days ama iliw ken kwan. Alak mabalin nyo nga ipatulod dagiti kapanunutan nyo iti text line wenno iti YouTube inbox tayo ta ibasak ta bareng matulungan tayo met ni pagayam Bogard a security guard iti pagparparikutan na. Ala pagayam Bogard sagutan ka pa iti may sa asunata. Nan plano ka ay man abroad at day pa'y nan apply ka isnan lugar ay adawis nan pamilya danag ko ay palalo ngamagay mabalin ko sapay kuma kabumada si Diyos Apo Adwani ay din mateng san agaw ya san chimpo ay magakaisnan abay ko naman paisan karim adikan linglinglingan sed nikas inggana siluman iliw mo iliw ko pa'y ensiktan san rigat pa'y ay unta pinadasan san agaw dumatang pa'y etdedan sakripisyo ay unta ay naklakam rigat anusam tan magay panublaan isnan lugar ay enka tinaynan barbareng maswertian san engka pay inmayan et wada kay mandi pangil-ilan sapay pumaan Diyos Apo den datapay badangan rigat di awak ya kanenem san agawat dumateng sin ka pantaulian et ragsak adita pun mansisian iliw ko pa'y ensikta san rigat pa'y ay enta pinadasan san agaw dumateng pa'y etdedan sakripisyo ay enta linaklakan iliw ko pa'y ensikta san rigat pa'y ay enta pinadasan san agaw dumateng pa'y etdedan sakripisyo ay enta linaklakan
sakripisyo ayon ta linaklakam. At dapat napatbati 15 minutos intay pa nagkakadwa iti programa harana bueno intay man nga di basa dagiti text manipod ka dagiti papagaya madumdum nga kuna naman dahito may sa ay sos nalaka lang dahita sukatan change unit iso sobra dahitan saan nga ayat dahita selos atan ay madimat ta advice mo. Nakakatawan ni Bogard. Dapat nagan na Mr. 2 days. Namit nga iso na every 2 days. Hindi bakit naman. Ni Igor daytaw. Good afternoon, sir. Ken ka, Apo Bogs. Bay, amo mo kasta ni bakit mo? Kasta talaga ti girls. Moody. Kanhanda nga maaw-awatan. Yan. Nuadda ko maanak yun kaya maiwasan nanti every 2 days. Dahil bakit mo? Yan. Huwin kumay niya. Tabareng medyo nga ipukus nan. Di imatang na. Kung nanood dahil may isa. Malas mo aswerte, padle. Malas mo aswerte. Malas mo tag problema kang aswerte. Taka na yun nakakailiw ni bakit mo. Yun, kaya dahil ka nang asawen. Nung ay agaplay laangan nga security. Tapos no agkatrabahoan kayon. Tagkad kadwa kayo kat kumita kayo pa iti pagbiyagan. Yan, mayroon man hindi ay. Pag-apply mo security guard ni bakit mo? Tapno duha kayo nag-duty. Wahaha ti title na kat 2 days. Grabe kay manday tang kanya ka no? Agikat kalaangan nga si Kyo. Tag-store kayon, haha. Insecure samot isuna ngam labs nakaunay. To the moon and back piman. Baka agbaliw no aganak kayon. Ano sam? Tasaan mo't piman nga kagrabyan ti ugali na. Patulong ka pa. Advice both parents yo. Palalo ko na. One kid di data nga asawa nga tinipok madi no siyak pa check up ko uno ipa ay na Bogard tagala ka ulis tauba umlaang ni bakit mo ije pagtrabaho so iso kan na ije shotgun nga sadsadlayan sana all ko na naman Jemesa sana all kasta amin nga asawa ag-anak kayo tapno ada tilibangan nanto dahil lang baka no ag-anak ni bakit mo ito hugot na dyan anak mo nagsundukan ka naspak man ang punta naman Sir John awan mga may balakan ko nga mamuk ado ti napintas nga maibinglay nga ti makunak talaga colorful ti harana adalatang lupin adanyo ni baang etc. ado ti abang paisem kanda dumapay yan para kanyak mayatawan anak da taba kapatin to dagiti obeng kat ito ogot na nga mang sondokeng ka uyos to nagado text yun manulangin nga oras
Para kan ka Bogard apok o na yan, ano sam ni bakit mo? Taay ayatin na ka. Agbaliw siguro no adan to anak yo. God bless and salamat. Kabsat Bogard. Ay na wow. O di mayat ko ma. Yung madingag ba so hehe. Kung na nauray ka na ulaw. Di may baga kabsat, ano sa mga talaga ni bakit mo ta iso ti kagasat mo. Total security guard ka. Gwardiyaam ni bakit mo. Kaya napakibagam ni bakit mo. Kaya tamayat ko ma. No adaw awiran ng anak yo. Tapno sana mailibukan ka every 2 days. Alakastan bro. Ano sa mlata madimat no dangram. Tama siyang kamot lang. Ako manen, malnourished skeleton farmer. Yahay na, nag-alos ni skeleton farmer tatata broken hearted. Kapsat Bogard, ay. Yan, nabasak na ito yan. Sika nga nagsurat, anusam, tanood da anak yo, di talang balay ag iyan, ag abati ubing. Hello, Bogard. Manutawon di asawam. Baka ubing unay. Iba't siyam tiluli pa. Tapno anak ka nga susurutin. Kung nanamit. Ano nga pagsimbaga naman utawan ni bakit na niya? Ay, anay itan. Baka sakit to, itan. Pa-check up to. Dati ang mabalin nga ibasa. Sir, ano ka nang kagigit-git ya kasisiyak abus sa asawa nalabas mo an anak ka man magadi nunot na ko na Ate nga mo advice imbaga naman ang tawon na bakit mo awan mo't makita nga madidita ano mo't nga ibaga nga gapusilos siguro lang kasta ni bakit mo tawan anak yo permi mo't dayta nga misis kasampay mamingsan parang isip bata yata kailangan intindihin ka niya kailangan maghiwalay kayo para mag-work ka na ni Jimmy na eh. Good evening. Ang sam kay manita na asabwa. Nag-umbayeng. 2 days talaga. Rest day ha. Ken Jimmy. Yun na the rest day na. Di iliw na. Teng-teng. Haan mo nga ikanti kwarta ni bakit mo, tawan ti pagpliti na nga may sumurot di tatrabaho, nung ay magbag na. Di masyan mo lang. Crisal datuan talagang naka-schedule, sir. Kasapulan nga karoon dati baby. Naka-schedule ko maday tatap no adamot ti pagbisian ni misis. Florenda Kimpaoy haha uba ang misunan di opisina yo. Emiliana Balawas Balog letter Sunday 2 days. Natural man nga mailiw ta nga palalumot ta bakit mo too much love will kill you kung ano tayo mo tipilitan hehe schedule mo't piman nga swerte padle ta ada 2 days Feli Jane De Leon good morning watching from Winnipeg Canada yan good morning kada kayo dito Canada. Jackie Galiwan ay kay man sa salayad na ensik ay palalo mo. Ay siya ay anusam ta tansay laylay din daka ay tutuwa iman. Dani Kabisin, thank you mahal sa request mo para sa akin. I love you and I miss you so much. Ay mabisina ka. Delphine Gulsing, hey idol, sana all my 2 days. Love na love man ni girl ni boy idol. So nga every 2 days latan hehe. Fairly na baysan from family na baysan kahit mi man nga yabra sa tinaimpusuan na panakipagladingit mi. Iti family maximo di tabakal. Iti ipapanaw ti adigi ti pamilyanda. Yan. Our condolences.
iti Family Maximo. Good evening ko namot ni Marcos Acosta. Lolit ating mayat kit di Bogart no sursuruten da ka. Pakakitaan nga lab na labda ka. Maturog tayon. Bye-bye. Keep safe ko na. Yan. 1 oras tayon. Thank you kadagiti amin na nagipatulod iti kapanunutan dahi niya. Adupay ko mga manyangay. 1 oras ayan. Uba isu. Taway. Ay. Kita baka aginaw ni bakit mo na naman demis. Uwid baka pag iniinawan na ka. Yung 2 years nga naginaw. Tapos every 2 days schedule na. Ala, pagayang bogad jak amuti may bagak. Nga italaan kami na makanghuga iti kasta nga every 2 days. Mailiw ti asawa na niya. Ala, panakaawat lata ti ipaay mo kan kawana. Tadi tayo amuno anya ti makagapu akas ta ni bakit mo niya. Mabalin ako na entang ada pagdaldalanan na. When no di tayo amo niya. Ngayon mabalin mo't. Kasapulan ni bakit mo ti eksperto ang makatulong niya. Tapno malabanan na ti kasta ka babalin na. Panagkunak at kasla saan anormal daytay niya. Jak ibagbaga nga da diferensya ni bakit mo. Nga mamangan laang no na maitulong. Ti dagiti eksperto niya. Napadasan nyo man. Ti agpa-council. Kadagiti makatulong niya. Awan mo ti kunam amadi arason tapno bantayan nakakuma. Yan. Iso nga siguro di na malabanan ti stress na wano anxiety na yan nagijay ti kasla di tay makita niya nga madagaya man ti naununeg arason no apay nga agkaskas ta ti may sa tao niya iso ano daduma kasapulan tayo ti agpakita iti psychiatrist kakasnyain niya antayo mat nga ibagbaga nga basta agpakita ka iti psychiatrist ket addan diferensya ti utak mo niya dalang dagijay di tayo masipsiputan na saan gaya man anormal niya kaya pan nakaawat sikat ti makaawat iso nga awatem latta hindi bakit mo ipariknam kit di ti pamatig mo kan iwanwan mo latta iti nasaya atin niya. Padasan ba't nga ikan iti pagbisian na kas kumayjay ko na jay may isang security guard kayo na lang. Bueno, nuhaan kat no mabalin na ti agluto-luto iti merienda o di agluto tapos ilako na iti compound nga ayan yo o di ada pagbisian na no mapandita. Bueno, no ada ti mabalin na pag-applyan nga daddo mga trabaho jay asidegyo mabalin nga helper ti store bueno isukid diti ag store jay. Tapno ada pagbisian na. Kaya nakas ko na dagiti kaduan siguro kasapulan nyo ti anak tabarang iso ti pagpukusan to ni bakit mo kahit no adan to anak yo saan unay maililiw kan ka nya pagayang Bogart. Bueno, papagayam, wan nga rodan ti oras tayo. Kaya't babaan dito asunata, salamat ni samak mo. Manipod, iti di later, ulbiray. Intay agpipinakadan iti programa tayo, harana. Thank you kada kay amin. Salamat. Kada kiti amin na nakipaset, nagdengeg. Nagmonitor, babaan iti YouTube channel tayo. Kada kiti text, aditay nabasa dispenser. Barang inton sumarunong
Intay pa nagprograma kadagiti text yu ti mabasa. Nakadwato iti Engineering Department iti Master Control ni Sir Rafi the Wolverine Ignacio. Iti pagkal transmitter site kadwato iti ni Sir Dick Dangpas. Dito booth kadwak ni Eric. Ito pagami manong June. John Aributazo. Agyamyaman. Mangyaw-awis kada kayo into umay manin at Sabado kan Domingo. Iti intay tumanin pa nagkakadwa. Naimbag kan nagasat arabii kan oras kada kay amin.